Assalamu alaikum dostlar, Bazar Alamı kanalının görücüleri. Bugün 27 fevral 2022 yıl. Çuy oblusu Sokuluk rayonu Sokuluk mal bazarındayız dostlar. Dostlar, video жақса лайкты басып, поддержка алып кетіңіздер. Көмек көргөзүп, лайктан басып, комментарийде ой пикирлерди калтырыңыздар достар. Kanalga çoğun жардам берген болсаңыздар, biz o uylardan başladık. Biri boğaz, bu da boğaz okşutu. Bu kançan tuğdu var ki bu? 110 bin sura atası. A сколько? Лет 12 лет. 12 yaş. 110 bin değil. А сколько месяц? Она не пустая. 110 bin değil. Men buğa düşünmedim. Deva ekan buğa düşünmedim lan. O boğaz ekan. Kança ekan bak abi? 110. Bu da 110. 150'ye satalım. Kaysı? 110. O gigantoydu 150'ge. Gigantoyum ha. Satıldı? 155 milyon. 155 bin berip atat ha. Kança surap attыңыз эле? 170. 170. Onun jaşı qanday mı? Экинчиде тут. Экинчи туут. Пародасыча. Чоң го, Алатоға. Мынаке. Достор, қараңыздар. Примерно еті қанша бар екен эми? Касаптар билет а мына? 420-430 еті бар дейт мына. Бул бооз эмес а? Жок. Канча элек? Жакшы. 155 берди. Бербедиңиз. Живой, 1 тоннаға 2 килограмм жетпей қалды. 950 килограмм живой вес. Бул 155'e бүтпейт дейт. Жақсы. Мына кунажын. Канча экен бул кунажын? Кимдики? Биздики байка. Несі жоқ. Мына эки порода. Симентал, бул Алатоо бирдеме. Мына дагы бир симентал турат. Олар кимдики байка? Боğaz eкен. Так, мына. Sütlü uylar. Желілеріне қараңыздар. Қанша екен бұл кімдікі? Асыл. Bu. 115. 115. Нарқы сименталча? Оларчы му? 140, 145, 135. 140, 135, 130. Razı. Қанша oldu tay? 85 bin oldu. Жақсы. 85. Qayсы satıldı eкен bu? Үйіліп қалды. Satıldı bu? Qayсы soda oladı? Qayсы? 200? Qayсы ekö bir? Torpoğum 200. Kança suradınız? 135. 200 deseniz. Qaysı eкен деп қалдым. 135 mi? Satıldı ha? Siz kança sırayız mı? 160 mi? Bu boğaz mı kanday mı? Ya. Boğaz mı? Yok, bu 8 ay. 8 aylık boğaz. Kançanı tuğan mı? 3'tü tuğan ha? Жақсы. Mınaki. Ötüke değdi. Mınaki. Törtüncüsünün içinde değil. Onda çoğun yokken mi? Onda olған. Жақсы. Олар satıldı. Kançadan kettik ha bular? 150 bin dedi. Şimdi satıldı. Kançadan ketti bular? Sizlerdi ki? Evet. 130 oldu. 130 oldu. Narkısça? Torpoğumuz 125. Bunların parolası qanday ekan? Simentallar ha? 130 bu 125 bunisi muzo men. Bazar alamı. Oh, mana 135 bin. Жақсы. Satılıp тұрды ал.
Qancha ekan bu? 110 mi? Qanchani tug'gan bu? Sizniki emasmi? Meniki emas, meni sotib berdi. Ha, yaxshi. Ha, bunisi-chi? Bo'g'iz bu. Bular 110 ming. Bu qanchalik bo'g'iz ham? 20-martga tug'adi deb ishim. 20-martga boradi tug'gan. Ha, qanchani tug'di? 4-chi. Yaxshi. 110 dan bo'laylar. Tak, bu yoqdan so'raychi. O kimniki ekan? Qancha so'raysiz? 100 ming, ha? Nimaga? Operatsiyaga yordam berdi. Jirovni operatsiya olmoq. O nomerga chalib yordam bersangizlar bo'ladimi? Bu ne? Yuragidanmi? Yaxshi. Yaxshi dedimi? Yordam berib ketingizlar o'sha nomerga chalib. 100 ming kemi var, 16 litr sütü var. Onisi o? He. 16 litr sütü var, 100 ming. Kemi var. To'yinda turadi, 100 buldu. Bulda 100 ming. Bu qanchani to'ydi? Erkinga tug'an 3-sini to'ydi. Üçüncüsü içinde to'ydi. Yaxshi. Qaysi? Ular tartdimi o'xshaydi? 110 dan. Bo'z. 110 dan. Bo'z. Boshqasini aytdi. Tamam, o'tib ketaylik. Na, qumajin. Krossovkani ko'ramiz. Qancha oldi qumajin? Qancha? 47. Bulcha. Muz olsun ha? 100 ming bu. Muz olsun. Şular 70'ten bol otkan. Bazarın bası kötörülüp dur mu? Kımbatlap dur. Nerede muzoğlu uylar sürekçi? O muzoğu menen mi bak? Ha, muz olsun. Kança kem o? 150 de otam, sıra otam da. 150 sıra otası. Kançançı balası bu lan? Ikinci tut, mana ikinci tut. İkinci kança sütü var? 18 litre verir. Uylarda sütü menen kızık durdu ama. 3 mal sağlat, hazırınca 3 mal sağlat bu. Sutkasında 18 litre. 12 litre. Bu kavoydu. 3 mal sağlatam yani. Yaxşı. Bazar bağı verdi sıradı. Eroça, Kança? 135, 120 da açar. 135. Adam satarlar köp. Siz diykan okşayız sözünüz. Bu var. Var bunda kişi. Ne kanal bu? Bazar alamı. Bunlar da muzoğlular. Bu non muz olsun. Bu kança? Tak, bu 110 ming. Bu muz olsun. Mart'ın başta. Yok, muz olsun yok. Mart'ın başlarında bu. Ama kaçsın tarpalı? Bu satıp geldi da bu. Koşta alıp geldi özüne. Alıp geldi. Bu kança oldu tıra? 17 bin aldı dedi. 17 ming kaldı. Bu Mart'ın bağışlar toy 110 ming. Yaxşı narkıçın o. Onu 105 dolar. Torpağını. 5 muz olsun benim. Muz olsun. Cemdeş kerek. Ular tili жақшылап тойғысы sütü жақшылап береді ме оларчы? Men alatına 20 litre süt verdim. Hak verdim. Özüm sağıp koydum. Cem sevmem. Жақшы. Так, жақсы саттыңыз ба aka? Biz дальше кеттік. Ар жақтан сұрап кетеміз. Ошқа кетчү таксилердің номерлеріне қалтырып кетеміз достар. O Kunaycın kimdik eken? Özü yok ba? Tak, yaktan batmay özüne. Sağlıç. Siz ötünüz. Onday tığılışta tartışkayın da videonu. Yoptu gidip basmalı da o buttu. Sındırıp ayın dedim. Dostlar mına boş özgön. Ушул номерге чалып сурасаңыздар болот. Койду канчадан, уйду, музоду канчадан алып кетет. Ээси жок азыр водительдер. Сурай албадым.
Sizler çalıp surasanızlar болады аны. Мына номер. Так, Ош Бишкек дейді. Мұны қаншадан алып кетеді, өзіңіздер содалашасыздар. Мұны білбеймін қаншадан болады. Өтіп кетейін, а? Бұл алынды ғой. Сіздікі емес пе? Аяқтан батамыз ба екен? Так, мына номер. Өтіп кетейінші. Қолды. Так. Он номерге çalasыздар. Ош дейді. 755 62 42 55. Так. Дағы бір номерге. Ош ноқат қызыл қия. Ошыл номерге çalasыздар достар. Яқтан енді сұрайық. Водительдер қаншадан алып кетеді білбеймін. О, бисмилля. Называется Терегелик. Қаншадан екен бұл? 110 мың. Баласымен. Мұз olsun be. Қанша литр süt var ya? 12 litr süt var. Қаншаны туды бұл? Екіншісі. Екіншісі 400. Жақсы. Қайсыдағы сіздер? О, ал. Бұл бұ? Аға қанша сұрадасыз? Боғыз оқшайды? Жоқ, баласымен. Еркек баласы var. Оға? 18 süt var. 4 süt var. 130 bin. Жақсы. Екеуі сіздікі жында? Нарқы ала. Жақын боғыз екен. Номер қалтырып кеттіңіз сразу. 0999 33 05 18. Gelінлерін қараңыздар. Дағы бар екен, а үйлер? Сауап көріп алып кете бересіздер достарым. Şu номерге çalыңыздар. Біз екінші шығарылыш шығарамыз. Видеоны аяқтаймыз.